Good morning. Ngasigi runes ki reading sa pwede yang say runes reading say hadi group 1 group 2 aina khado se ko hadi number 1 or number 2 adumai taro khaido se ko adugi matung ina hadi karamba symbol lake symbol dogi hadi symbolization kaino no kari message lake habdo do hapetang yenga se ko adu sidagi ko hadi ladiba kaino sidagi nung ani khatang lo ko ani sidagi hadi group 1 or 2 sidagi ko ama khanbiro ko hadi number 1 or number 2 ko number 1 se selai ko si symbol selai ko number 2 se number 1 se na ko aduga group 2 dana hadi katang arrow gi oiba sign ama lai ko katang arrow man ba ma adu ama sina katang paitak taroga hadi u gi shape tane ma gi lai se ko silai sa ahambagi symbol se ko ahambagi symbol se akoi gi na ba ka har se ko hadi hakchang gat katang nungai ba pot pa ko na hangai nungai te kai na har ju ngasi ge na har gadi hadi healing torok pa hasen problems oiro natraga health oiro ama oiro healing torok pa katang amuka hena power hai tare ko samna hai ba da ko hadi isha kan khalakpan harasin ko samna have the good health ama yam phazan indicate tawe ko se lai se ko adi pangan thongna hengat pa khokat pa aduna thabai khang to matam da su hadi yamna confident leina gumba to bi ba ko hambagi lai ba symbol sigi oina magi keno hadi symbol sigi meaning ana haraga di hakang nuai pa problem leram ba kholam ba mayam dagi loina ma heal to ro po khot pa confident layo aina chatori ba aina tawdori ba thabak sida ko ai mai pa kani ai oidani haibagi isha da confident full confident ma damaina thambiu ko aduga sigi arrow mamba symbol sina mo kaino kai hage hai kan sida akoi gi ko kitang wakan keno ma taw matam da ko katang practically khallo ko thabak taw matam da leino ko hadi pang jatlong na pang taw doksan ko no ba kara hadi si tawra matung da outcome kari la ka dage aina sigi pot se thangjala matung da si wa se ngang ura matung da hadi kari engon da shoi bala ka dage ko te phasana khanthara ga taw bi ba hai tare ko mai pa o kholo hai bu di hai ko no magi oina har sila ga di hadi success kumba kai gumba adum badi indicate tawe ko se da aduga hadi makuk chinga ga thabak taw so hai ko aduga makuk chinga thabak tu taw hai aduga sacrifice udum mi gi da makta taw bo ko posum oigal le ko oiba se ko adu sacrifice taw matam da leino ko khatang leino ko isha gi ju khallo khara ko hadi balance taw ga taw bi ba se gi mata hadi mi ngon da mateng pang bane na khala se arai ba loin thang do ga mateng pang lupa lishing ama level lupa lishing ama do loina mateng pang ko no ba at least ai gi family gi ai isha gi khara kha aur ga hadi mi ngon da khatang moi tar su mateng pang ko pa do mai tar ga taw bi ba ko adu sida le re ko gi runes ki oina ngasigi keno se ko runes reading se ko mya thank you